Abe abantu muri ngaha jewe ndabakunda cyane. Muramaze kubona ko baririmbyi bose bashaka kwibagira ikirundi. Mastalende yarsenganga kwipya henza ya he hajya mu mastalende ya mu gasenyi ke henza bya. Enda kuyararasha henza. Thank you guys ya he. Amashimeshi cyane kuri mastalende ndamukunda cyane. Allo! Umeze bien? Ndagiye kubona ningaha nje gushikira mon frère Mutima mukomera amashi cyane Mutima. Twese uraza hano twamubonye ariko arahamagara agira ngo ndajya. Hanyuma twese dushaka kurondera umutipe. Haguruka Mutima wakura busubira uhindukire ugire gucya. Uraba abantu baje kugushigikira. Niteka ryose. 22 ans, 21 22 ans. Na 29 ans nime 22 ukaba uri mu millionnaire imbécile marchand de charbon. Jewe amafaranga nayaronse 32 ans. Mukomera amashi Mutima iteka ryose Imana muhezagiye. Allo. Uno munsi muramutse petit mavuvu respect cyane Miki yavuze ngo ndahavuga ahantu iki ni kibanza cya mbere cyagutse ariko ikintu kimwe nabonye na Mutima yabivuze kubera iki ugira iri ntwari zitatu muri bano bantu dutonde kugira tuje muri liye desanse nibibazo. Allo aba VIP mugira ati yo wewe uri mu artist aba VIP ti wow okay mugejeje ngaho biraheze abinyuma wow ni kubera iki abantu ba VIP muri amahera menshi ariko mutwenga ariko umutipe hari yarishe amafaranga make bariko baraturika umbiriza ariko ngaha mushaka gutwenga bivanye n'amahera mwarishe ni kubera iki VIP amimeze gutya mukanye kandi nzi hari abantu barihiwe ndababona 1 2 3 4 5 umuntu yarihiwe ari uwahana urubanza no mu guhaguruka banza kumaza ngo she nje muri wese abantu bari hari inyuma nabanje allo ndamutse n'abantu bari baradukurikira hajya ku cyuma hari abantu nabonye ku cyuma hariya ndagiye cyane rero kubera Mutima akoze deuxième édition yiwe biraryoshye sana visa ma histoire atatu ngomba kubatera ibi nkuru ngomba kubabwira mukomera amashi madame namuzanye imyaka nakinye mbije nyene Marina warafashije kumukwa Marina igena Kigali ne itotomoye mukomera amashi cyane madame twararisha inkwano turapfa pro yego biraryoshye cyane ubaramerekeza ahantu hose hanyuma tukavugana akambwira ati bimeze neza yego uza gukina ibikisheri hari blague nari ndamubwiye mu kanya mirongo yasheri ntuyivuge nukugira Imana ntuyivuge ndayivuge ndayireke yivuge chendara hanze mu kinani chendara kwandorere nayo mvuga tugiye twinjire mu mashuri twinjire muri periode y'amashuri sivyo abantu bafite abana mwikomera amashi mu kugira consommation mwibuke ko ari amakaye abantu musamana mugire gucya bafite amashuri mugire gucya kamera amakaye minerval ni kubera iki ariko umviriza boss benderi boss ndabifurije kugira amashuri gushira abana banyu ku mashuri y'amateka muraza amashuri y'amateka barabaza umwana ati ikibazo cya mbere nagira imbaze umwana w'incabwenge umushikiranganje w'indero mu Burundi yitwa nde? Si Papa Jode ishyuye neza umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yitwa nde? Papa KIGINGI. Ayo n'amashuri y'amateka tw'amashuri twize ko batabaza ati umushikiranganje ajejwe ubutungane Diomede ni musanteri reka ponona Karaberi ni nyumba 10 dushira amashuri abana bacu tubize mu mashuri meza
amashuri bagenda muri alimentation bagatora biswi bakayita biswi. Na papa sinagiye haya kuri katikati hanyuma haba famille zibiri. Umwana ameze gutya. Uyu nuko papa haba ari kibazo mufukoni. Papa ntore. Papa ntore ndeke. Biroroshye cyane. Indero twahawe y'abarundi bagira gutya. Ugirende. Kungene gas. Ariko abana biga amashuri ya grave bagira gutya. Papa je veux ça et je veux ça et je veux ça et je veux ça. Ukaba wicaye muri VIP umwana watabigukirira subira inyuma hariya. Subira inyuma hariya. Nturi muri VIP subira inyuma. Je veux ça, je veux ça et abana bubu oye iyo bagize ibihano babahanisha ikintu bita dans ton coin. Wagiziki maman je si je ninde esprit mauvais dans ton coin. Mbere y'umugabo ariko ndakubaze ariko n'abakameramani bagira impano chef n'ukuri bakomera masha abantu barebare bugufi abantu aba batipe abantu bakora ubare muze murayuka ko hari abantu bagufi. Ndapfa sinagiye kwa Gerard aheruka kuzana iri noire umwanya murayoberwa ni iri noire cyane ni vomitarium iri noire gera ha chef arashika gutya ati uyu mugabo aragayana ndagahana mu kugira rero bishike urasubira inyuma kugira ugire parabole tubona umuntu araseretse mu mashugwe hari inyuma barasijewe mu ngo yarabidugije ndagahana mu komera masha abantu barebare cyane ndabubazana ndabakunda. Allo mumeze neza hari abantu bajeje umutekano bari ngaha tubakomera amashi turabakunda cyane. Je mvuga ibintu mbona abantu bafise imiduga muramaze kubona kuva batuzaniye ya kamera idufotora dukomera amashi abapolisi bacu. Iriya kamera ijeje gufata abantu bagera muri vitesse ariko ubu abapolisi ndabubaha cyane ibyubahiro byose basigaye binyegeza. Sasa ukungene binyegeza birarenze nguri yaraje ujya aje yiruka ndagahanwa namu ujya turamufata arahumba ndagahanwa. Sasa none mushaka twiruke mudufate cyangwa mushaka tugabanye vitesse ngwe katubonye nyambwa katubonye karagabanije iryambwa komera amasha abapolisi n'abakunda sana. Allo Bujumbura ni ya mbere ndayikunda sana ba. Ibibazo byo gutagira siporo ebana cramp iramfashe ba bamuraganira hagati yanyu. DJ zimya gato ndababaye serious ndababaye si blague nta muganga ari ngaha. Abaginekologe bibaza yuko urongoye après amezi ane utegeza kumushira ndamugushira nkande. Abantu ba mbere batagira umugore yagize ibibazo urafapase yagiye kwa muganga yicara kwa muganga aramubwira ati cara ngaho ni nkuko barinda agira gutya. Muganga ari organize ati reka tugira tushe abatayizi murabe hirya aho nyene yapere baramutelefona ati docteur unundi mudamu yashaka kumenya akorera ati allo nawe ari muri tushe oui wabuza nkorera biroroshe cyane uragenda ugakati gubamva ugeze kuri avenue d'université bananye force uyo n'umugore w'umuntu bantu b'Imana ariko nimba wahareze subira inyuma dukomera amasha abaganga ntabo nzozana nzomwibyariza jewe nyine. Ni hatari bantu b'Imana. Allo mumeze bien mwabonye yuko naragiye mu Bubiligi ndazana amashokora mburu yajya nabucuti ndarindira ko aza kunsaba ishokora ndamubura bucuti mukomera amashi bucutinyo ari ngaho bucuti bamwicaye izo ko zitaba superpose izo ntebe wicaye ku ntebe zimwe bucuti ni talent ningabirana ndamukunda ko yari yakiriye arazugumwe nangana ameze gutya arafafa swahuye n'umugore ndabwira bite sava murakomeye yego bucuti arangukira aho nyene cojaye. Aya turakundana madame ndiko ndasarisha bucuti none biyo birakunda ko bucuti avec imbuza ipo bucuti ndagusavye umbwize ukuri uhaguruke umbwire marke ya sentire yawe ubwo ati ndayiravye gutya ni marke ni ntuze igunda
abantu ndabakunda cyane n'abantu biyakiriye ni byiza sana. Allo mbana turi kumwe. Ayayayaya no musi abantu bagiye gusenga bagire gucya abantu bagiye gusenga turi